blue. Zina mwenye hizo ya blue. Oh yeah, I think mkafara mix. Kwa bwira bantu. Hey, yo, you can take your seat, sir. So amakeja center ndiye aba amene tenzo kamba bamene bafunika wambo sebenzira pano monga mwene mzibira kuma panja pa kumafika maningi so ndiye bamene banaka mano baza kubera ndiye mwenda chabe bwino komaka ndati mwenda chabe bwino munga matenge mwendo sisa kuva mlimazo chita kuchini itakula njirani takula njirani kana wanga geuzi chenchende tipike gentlemen ndiye pano mwafika pano monga mwamene muonera ni basikana beka na madam so nchito zambiri zima nikulira so mlipo fema kama ngala ndine chemwa muna ne wamene nilipo nchito yamene muzamba kuchita ni panja ai ndipo amene muzamba kuchitira panja nchito kwati nzabwa nikulangizeni bwino bwine kani nati nzabwa nikulangizeni lekani first ni ansali ko cha bekoyi okay kwera okay Hello? Mda. No. Gentlemen. Sorry na chedo. So. Siniza mina nyira mu toilet. Kulipe manzi twakaba kuti manzi ngati palibe pano kuba kungena mu toilet. Siniza mina ngira mu toilet. Si umake cha sindi. So naone kuti nina bantu hapa. Sunga paka manganiro bana. Nina bantu hapa. Sorry mzati kulukirako. Sorry mzati kulukirako palivuto pano. Kulanyera mu toilet nifunza chabo oti ni ndani. Iwe make cha sindi. Ino wani unachokera panja kunachokera panja. Jacinta Nganyira mu toilet. Bera kunoendesa. Nafa kalamu kuti kulibema ngati kulibema la posa ngena mu toilet. Jacinta muli doti mu toilet ndana uzingisa toilet. Shishi beine. Note suziwa ndimwe amemwenze pano. Muli doti mu toilet. Mami mwachanda tintoesta kuti kuingira mu damu ya meshi nomba mwe ndipshane ninjingira mu Sabina shishi. Sabina. Kuno endesani. Pali bani. Sabina. Why mami? Anya mu toilet nina. Mami shishi benene na chomfa family pata na chomchekina mu toilet film. Ona abanya na munga. Maye mkama mose sindi mwa anyela muni ndana anyela. Na sanga mufyaka kasote. Amina ngela mu toilet just ya. Yeta kasote nutu. Venda wakasotawo ni wandani. Shishi benene na sanga family kana mlamba na munga. Kakapo sana tekani. Akakasote aka. Ndiyo chipane zinamuona penza angena na kasote. So nikandio ameneza ndo si amtwele. Ni wamene. Ndio amina. Ni wamene ndio izisa toilet. Ni wamene azisa toilet. Mama kunywa mtele tawe nta mnombele shwa ta mishiro nokunda. Na chatini. Jin, ameshta kwa bakuna nataka meshkuno. Naze kala siapa badina zi. Ndero mbako ifuma ngatwambe nchito na rata pira mameshi. Manzi mzati sakai kuli toilet ya panja momeneti mangena kapena kulipe manzi. Nikamba nati kuli toilet ya panja momeneti mangena kapena kulipe manzi. Apa kulipe manzi. Stima zingisa toilet kapena kulipe manzi. Mwachifuma poswa kwa kuipshanja chikwata na chipisha fiba tatruba. You will be kama sande batika biyo kuso ikwa bera toilet. Kuyamba pamene hapa pamene mwabwera ma mistakes ya yamba. Ine pano sinifuni. So manje hapa muzi wako kwa mene mwezi mwangenera ka? Nati nifunza muzi wako kwa mene mwezi mwangenera. Manje kwa mene mwezi mwangenera kwa mene kuja yambango ni miyambe kuchoka. Ukonyafi yo muntu fi. Kuchoka kumunzu bonyera achabe mu nyumba mwabeni. Nembodo kuti bali. Atiyo.
Tien kama ni. Tien kama ni. Uweze kai simu chitema kubai. Tien. Nati tien ni. Wame kanao matu balibe. Mwazunja toilet ya mbangoni. Tien ni kulibenu vola ngiza. No job. For people on here in the house. Bwele kuno. Iwe kama ni tien. Kama ni.